عظیم رندکین جگرخوین عفرینی برسیوا کو او چاوا و چند جاران کوچبر بویه دانمه مترسی و زحمتی کلین ایشه ندیاربونا جه کوبر خو بدنه لکوبانی جی دوباره بون همچین مرچولی خوکر یعنی براستی یعنی پیشروش همین راش بول پیش جاوی من یعنی عفرین چوی ما قامل في داري خب اشياء خب ريبه ببن زي ما خابن يعني نيل نمجيان خاجل بعيشن يعني نظام ماسكه بيمشي يعني ام كاتن روشكي قالك خراب براستي نتنه مالباتا جگرخوین د پرسک و سباروژا که بچه رنگیل بنداوانه اف بویا پرسا هر مالباتا کل هریمه کوجیان آوان سرو بن بویا و جبر روشا هیو گوهارتنه لسر عدد قومن او دناوا ترسو فکاران ده تجین الرجوة تبدو في هفجي يعني خايا يعني في ترسيدة دعيشن لازم كجان روي كجان دقي يا توبك ورا الوان كافي يا وي يعني عم دبين لسر ميديا يعني شو سري خلق جديد كان شو تمثيل كان بلاشد مدني شو يعني مدني لسر ريا كشتن يعني أواجي يعني هوا ما ترسيح حمي خلقه يعني إجبار ويجي خلق يعني پیش مثلا مهاكي وجبري ويدا دراوشي که آرام داد عيشي يعني الوضع که خوش دابو کس نزيك وانا دابو هيرو يعني دمي خلق دبيسن چاتا که وارن یا جشي تركا که واره براسي خلق بترسي يعني شيرين دبيجا زاروك پشتا مروفان دشكينن خما هفجينا جگرخوين اوا کو چاوا زاروكين خوش شر و باندورا وي بپاريزه پشتی کو خواسته که او بکردی بخوین راوستی هر وها همو پروژه مالبات آواد کرنجی هلوشیان يعني ترسي مثلا مستقبلي قشقايا مثلا تشتد هانا معي خبري ندي حياتي ما مستقر بيش خواندنيه داش ماله داش درو گيدا مراد ترسي انه يعني تشتي خداني مروج مرار كنا عم نكونش قشقايا خراب بكن حياتي گندي انا مستقر نام امانه مثلا ام ناغزن يعني تجربه دي سعيده بجارك دن هرن لتشولا خو كن لو اورتنا برسر میخواستم پیش زوستانه مثلا مکتبه گندیام يعني حتى هين پیشا نبینه جیشکه مکتب لپیش گندیا حرمی فاسئله گندیا پر اجابه لتنه مرنوزن مرا که چه جواب گندیا ده به هزاران مالبات و به میلیونان کس مینا مالباتا جگرخوین و شیرین لروج آواد بن مترسیه ده دمینن کو ایریش وکشینو هاتنا هیزن لشکری گوهرتن امبلانسا سیاسی دی چه بخورا بینن ندیاره نوروز را شدنگ امریکا